niguo kuwa andu mathie kwi experts niguo yes haya turikia riu ciigie menopause yes iria yukaga tene no tutaurire atiriri atumia riria twatuka twiga tondu kiugo ni twara kihuthira muno riria tuga turathie menopause menopause niki na nyambe to clarify tuge menopause ni atumia arome matithia through menopause matikinyaga ho murume ni mwanaume nginya riria agakua that means murume no agie ciana kana no abe ciana nginya riria agakua production ya mbegu cia murume ndirugamaga no mutumia ni athiaga depreciated na fertility yake kana ringi hoti wa kugia ciana ni athiaga depreciated na miaka na nikio ikinyaga oria miaka irathie agakinya handu agatuika inability gukorwo no akue mwana kana ringi no henda menopause it is for women only so hathuri boka okenjera ni gucerengete menopause matikinya menopause yes and kibondo ba tukoko tukimaririha ha openly because kuria athuri nginya matoika ni makona uterus na nikio nginya ne ukathifitari na njira ni ndagitari ndiraigua you know maundu maya ri ni momuka ku enlighten andu itu makamenya ni kuri party ya murume na ni kuri party ya mutumia yes kuo turaririe horo wa mutumia hindiria akoro tari no hoti inability ya gukora kigia ciana thini wa muturire wake koguo riria twakinya menopause ri niki kihappen na thini wa mwiri ni gutiga kugia kahinda gaku kana ni atia guthiaga ni gutiga kugia kahinda gaku ni kugia na kindu gitagwo mood swings ni gukorwo wina mahinda maritu muno hinda muno na muthuri waku na tukwenda twaria horo ucio tondu ni urehete haro nyingi muno thini wa mecii na ni wigua ati muthuri ni athamire bedroom of course hindi andu marakinya menopause ni wigua ciana ni korwo cieherete thini wa mecii niguo most of the time makorwo ciana ikorwo cieherete koguo ni wiguaga muthuri na mutumia ni maragia na haro nene muno thini wa mucii ni ukaigua ni ma separated ru kukena bedroom extra ciatiro ni ciana ri mutumia ni athamira kuu agathamira another extra bedroom kana ringi one of the bedrooms toni mare manirwo one thing athuri mati understandaga atumia hendera mena mahinda moma menopause it comes automatically being hostile being moody yes na nikitu tugaga muthuri wothe ni afati kumenya ati mutumia wake no agakinya that stage na the minute wala mutumia ku ni ambe gucenjia mikarire yake ni ambe gucenjia behavior yake ni afati kumu understand and on the same muthi muone ndagitari the solution ti ku move out solution ti gwatha gacungwa you know yes they do that nuguthia muso misi ni gwe ikaraga mundu tha mutumia kana kairitu kanini because mutumia ni agia muno thiko ici that is not the solution please note muthuri wothe na mutumia nyumba ni kinyaga mahinda macio na no withie up to 5 years omugianaga kiundu-ini riu giki mwiri ugicenjia na wacenjia wa settle mundu cio agasettle ukora mutumia waku ni acoka back to normal yes haya riria turaiga uhoro wa ni hagakinya hau kuringana na githomo kia ndagitari na science ni miaka iriku hari yagirie gukinya menopause no mari agizwe ni kwagia ha we are talking about premenopause na twenda kuguhora premenopause ni roka tene nowadays ni roka tene ni hali premenopause which was there earlier but omothi onu ndwama tuko tukiaririria nikitumia ya tumba tukoro tukiana kindu kiretwo premenopause egioka tene but normally menopause area ya kawaida tene tondu andu ana hau kabere ni marakiria wega ni maikaraga wega na titara icio ya turaikara tha ici ni rambagia from 50 years kuma 50 years 55 60 okay no umuthi uyu ni ugukoragiria mundu wina 35 years a bit kugira that process of premenopause miaka 35 yes 35 38 serious yes it is that serious na nikio turoiga each and every day turole mirire itu turole mikarire itu nigetha tukoro twina kahinda na riu rira waiga kuma 35 ni yoka tene ri so meaning we egioka hero wina 35 years hoti waku wa kugia mwana ni wanyiha fiu no ngiaga kumenya tene uthi thibitari because normally what happens ya mutumia ucio atukanira ingira menopause ni hali hormone ikuruka kapio but no umenye tene kana ringi ukoro ringi wina a journey of ukoro ringi ukigeria kuhanda ukaremo no wathi kuri ndagitari ne kumenya atiriri hinde ndamwikira hormonal profile ture hormones ciake cihana atia ni turona hormone ino iraikuruka na ihenya muno na irikuruka ni ndu itumi citiganite what daktari will do kana ndagitari egwika atiriri egukuhe dawa ciakwa cia gucokia hormone iria
Okay, cia kumia baba tete. And again, turoiga na hindo mutumia ucio aragerera menopause ri, to ni hormone ire korwo ikorokete itagwo estrogen ri, agiuka thibitari ndekugia ciana yes, no ni tumuheaga ndawa ya gucokia hormone up to the level yagire korwo iri akatukagiriria maundu maya makorwo makigerera. So watu kate mutumia ningira menopause ena maundu mothe twatariria, ni afati guka thibitari tumutaithiririe kuthi process hiyo. It is not mandatory to no nginya hitukire, no ngia korwo ina umenyo ni kuhitukira mahinda maritu muno. Yes, same case no iragia premenopause ni tukumuteithia na dawa hormones ici ciraikuruka tucicokio ciagirire nigetha hote kura kigia ciana kana korwo githia. Yes, that fine tene ni tene muno. Yes, na tuna cases icio nyingi muno. Yes, they are there. Na ni igua mundu kathibitari akwira kahinda gako gakorwo okay, ni ndikorwo na mathina no ni ndiraga mwana, ni ndoretwo pelvis area yakwa ya mutumia ndina blocked tubes, ndina fibroids, ndina infections, but jehota kuhanda. Na most of the time ukaga in the stage of secondary infertility, wagia mwana wa mbere kana wa keri ugietha mwana ungi in the process. Yes. Haya, ni ugwatire imwe cia ndariri maundu maria wonaga nigetha ukamenya riu ni menopause ni gukeroka. Na ndariri cio gucia no iatumia koragwo nacio we mundi we warera kuthanya itekethio kuu ukumenya atia ino ni mudi ya menopause mudi ya tondu atumia muturire witu wothe ni jathuri ingi mathikiriirie muno tondu mamba korwo atumia oro ciri bakona ria abia mugutinda atia muthenya ucio tuire na ndariri tuire twe mudi riu kira rucira higo ndenda kwaria na mundu no muthuria korwo haria arorete akarigo umuthi ti kwega muthi kwana mamba guthimira riera riu ri ndariri icio riu ri ungemenya ati hi ni iriko unique. Yeah, first thing first ni delayed conceiving. Okay, mugetha mwana thini wa kihiko kianyu. Na njugi horo wa hena difference ya hindira mugetha mwana ina premenopause na hindira wira infertility. Tuigire horo wa hindira infertility we give it a period of 6 months. Hindira mugetha mwana every month. Okay, mukiagaga after 6 months 7 8 9 months muka thibitari we term it like infertility case na tukukorwo tukirora niki kira tuma mukorwo matakugia mwana thini wa family yanyu ni tukorora muthu na turore mutumia. Another thing hinde turari horo wa premenopause tumeheaga 1 year after trial tugeregere mugete mwana wa mbere no ni mugereti a whole year. So it's also good to know kone muretha mwana wanyu wa keri kana wa gatatu muhei time ya mwaka mugima umugiethaga no tetega kabere ni goka ningi after 3 months ni wenda mwana ongira munyebe ni rehire thina fiu ati mutingikarania rigi you want a baby immediately. Okay, ni tuheaga mwire time no aturehe handu hega no maundu magie tumia ungigia mwana tuge wa mbere undu gucoke kiharo igwetha ungi oria wikarite kahinda karaihu ri noguo uguikara ungikagwa ungikohanda ya keri kana period ira wikarite ungikagia mwana ungi kana wumbi yaku itagwa atia kana ni kuringanaga kana nduri ni kuringanaga na kuringanaga na muturire waku ucenjetie atia. Because tuga mwana wa mbere inde mundu agena mwana wa mbere tutikorwo tuwe maundu maingi, we are also very naive. Tutikorwo tuwe maundu maingi andu aingi no age mwana wa mbere mwambe gutukana na atumia ni muthire kwaria maundu megie horo wa micii ni tukorwo tugika mahitia maingi muno on the same hau no igua mundu age kugia na baby fat andu ingi ma expandaga magia mwana. You know, that is another reason. That is another reason. Overweight kana rigi uko gain weight na ihenya muno no irehe mathina ma ukorwo ukiona mwana ungi kana ugetha mwana ungi ukorwo kimuona na ihenya. Gutumira horo wa dawa ukorwo family planning horo ningi ukorwo rigi hena tumathina wina tu thini wa mwiri waku but twenda gutu address tu mathina tuge rigi wina fibroid sira kora thini waku but you don't know what you think because nuragire mwana wa mbere and you believe this baby fat wona hidi rabia kunene hana wabi kugia na poti wala tu atiriri ni poti ukabi kugura dawa ukabi kunywa concussions but you don't know kwena growth sira kora thini wa mwiri waku na nitukaga triggered ni undu wa kuria muno hidi atwagia ciana tuga ni horo wa mirire ya cukari na mirire tiganete tukabi ko tuki growth ira cikura mere itu igakura na ihenya uhoro wa kuria irio mithemba maingi so ni mathina maingi no kolege na endometriosis cases na dowe kana rege undu very sensitive na thurigi matikikagira simply because ni muragire mwana wa mbere no mwage mwana wa keri kana wa gatatu. So it's also another way ya gukwekerehe mutumia ukorwo akiaga kugia mwana on time
tugerege mbego cia muthuri ni reke atia irathi nyihite kana ciagite quality ke tuge generally seminari cia muthuri it is not normal as supposed to be okay college ina mathina no hatire muthuri ungi muiguithio mwire atiriri tutiragia mwana wa keri kana turacendo kugia mwana wa keri na ntwagire mwana wa mbere nawe atuaga nie ndi okay na probably no ko duties yake na yake attend as normal or fati ko get duties yaku but that is not a reason na nikitwa advocate atkoiga treno sinzi hidira kwena mathina ma either premenopause either mathina ma infertility thini wa muci please come to the hospital both of you inyueri handu ha mutumia guthie yes kana gakiro wethie wenwe wina thina tondu ni turagite mwana nawe kana ringi wina mwana ungi you know ni mufati ukathi hospital tuke general routine tumurole muri inyueri tune hara thina ungi korore yes mureri wa Kameme TV twakiamba muthingi witu muthenya wa muthi turariria uhoro wa mutumia muno makiria riria menopause yagiuka mbere kindu turagita premenopause no tugo ndagitari atutariria normally ni aiguo na miaka 50-55 no tha ici ni undu wa maikarire itu ni undu wa mirire itu mahinda ni maracenjia ukona atumia ni marekora wina miaka 35 38 40 menopause yaku ikinyite tene koguo ri twakianiria kuiga ungika tena hiyo ni maundu mari kungikorwo kiona thina bena kunyitanira na ithwe Dr. Karwe haha kiuria giothe wina kio no ukorwo gituria na nira gukunengeria ciringi 300 kahinda gatakiri kuraihu ara thini wa M-Pesa ugwikira pay bill huthu muno makiria ya 570 31 account nimo ugwikira kiugo jaza na wikira ciringi ciaku 99 na niga kunengeria ciringi 300 570 account nimo wikira kiugo jaza na wikira ciringi ciaku 99 na uria kugeria maita maingi niguo gukunengeria kana wina mieke ya kuhotania ciringi 300 ririkana ahotani ni ana thini wa ikereka riri ndina ahotani eri koguo hota gukorwo imuhotani witu wa gatatu kana wa kana all you have to do ni kugeria munyaka waku wewe na kiurio giothe by the way no tunyite kuria mena wa Kameme TV Kenya no twandikire hau kana nyandikire page ni yakwa Agnes Nonsizi nigetha tukorwo tugigithoma tukiri hamwe gogo waiga dariri imwe ya pre-early menopause nego icon murageria mwana miaka ini mwaikara te murageria mwana na ni more than 6 months 1 year 1 year 6 months ni infertility ni kawaida kugo 1 year no ikorwo dariri ya premenopause yes okay yes haya ndu dariri icio ingi ni kuga atiriri no gukorwo wina thina ta wa blocked tubes probably no agite mwana waku wa mbere normally but mathina ta ma blocked tubes ritithie na ungiona kana thina ungiigua kana thina ungi suspect wina guo unless uthi kwi ndagitari angi nao ni maturaga magika kindu itagwo an ovulation okay da ovulate agora kwagirire but they don't know kwagirwe ni ko ovulate atia ovulation yaku ifati guka 14th day kana rege tuge from the 13th day after your menses kana in short gatagataine kahinda gaku because ti mundu wothe uthiaga 28 days okay kuma muthenya uria wajia kahinda wajia gutara muthenya ucio 14 days kuma muthenya ucio no tuhoyaga maybe 12 13th 14th 15th nigetha ndu wa go chance tondu ringi no igioke na ihenya kana ikorwo hindi rarikiriria you never know and tuigire horo ovulation mundu ovulataga 3 days in a month thiko ithatu only na na reke guria ndagita muthe twarie maundu maingi no mothe no makonehetie ovulation nego gukorwo pain okay it's like amwe nege mako ya uncomfortable kana ukaigua karuo hindire ura ovulate ni ufati kumenya we mutumia one thing na nikio turuga kwa magia maturite matare na ovulation ira kwagirire kana ringi mundu ucio ira mwana ndari amenya ovulation ni korwo igicangia hindi ragia mwana kana hindi ro handa ni ufati gukorwo wina urge ya mundurume we mutumia ukienda the happy hormones zikorwo ci njega happy hormones zikorwo ci ikoragwo we mundu mukenu na ni ukoragwo ni ukugia na discharge clear ne hebata wa kumenya kana kwirora hindi ora igwa mwiri waku ni wacenjia wina urge please check on your discharge is it clear ufati kuona ka discharge kahana to mai other days mutumia na afati ni agakia ka discharge ni hari wetness reka thini wa kiga kia mutumia ti discharge but it is wetness which is whitish and very clear itari na itari na irritation we generally mutumia 24 hours dakora dry dafa ikara dry mutumia ikara dry ucio ngo nithe no ngere uninge munene muno na no guturareri hatha ici because ona no kore na mahinda marito muno you can imagine being dry only hida igua we dry can we igua na discomfort no imagine utari na mata
discomfort uria ungikorwo na discomfort mutumia ikorwo dry ni afati ukorwo wet no ningi korwo hata na itchiness hata na irritation kawaida hata na kihera na tugaga atiriri mutumia nafati hindi ya wikarite thi uguo ri ona nduraririkana ni uri private part this is what we call the discomfort but the minute hindi ya wikarite thi nurigwo to maundu ugithika hindi nurigwo to maundu that is a discomfort straightforward na ni ufati guthi thibitari koguo mutumia ni agia na mathina macio mako ringi na gukorwo na dryness hindi tukwaragia horo wa menopause no uyu nake wina an ovulation ri hindi araigwa mwiri wake wi uchangamkite ri ni afati guthipurokana in that clear distance ukamenya ovulation yaku okay no ngikorwo ringi kata the whole of your cycle ndiguaga any change ni ufati guthibitari guthikurorerwo ningi kirathi na mbere guthikurorwo kuguo ni harire tugire cia kawaida dalili cia gukorwo mood na ki no rugire imwe area distinct icon mageria kugia mwana na ni muikarite more than one year yes na turari horo maybe wa mwana wa kere wa gatatu ungitari wagia mwana it is in the class of kana ikore class in ya secondary infertility yes dagitari ni tuhe andu majagia kahinda atumia majagia kahinda kao ka mweri tene muno thini wa muturire wao normally ona matana kinya maybe even 10 11 years undu ucio no cangagira hihi oria wajia tene ni uka menopause yaku yahota gukanoka tene kana hatire hando turari horo wa puberty hari magia kahinda kao even at 9 years yes ono muthi uyu ciana ni iragia kahinda kao tene muno no macenjetie muno no sinzi meikarire mirire ni tucenjetie muno but now ono wagia tene ndubati ukugia na menopause ya tene tuge no mwiri waku ari active tene ukigia na kahinda kau mbere no ndubati gukorwo ati gutuika ati ni kugia na menopause mbere to no wambire kahinda gaku tene aso ubati guthie the whole process nginya hindi mahinda macio hormones yaku nicembe guikoroka yes ni undu wa mahinda maria turire ni kuri hi mirimu ingicangira gukorwo menopause ya mutumia ni rakinya tene yes twaririe horo wa weight twaririe horo wa cholesterol twaririe tukarehe kindu gitagwo obesity on board tondu mundu ucio ena mwiri munene BMI yake ndiratariura kwagirire ndiratwarana na mwiri wake kana ringi na miaka yake cholesterol no kuongerereka thiini wa mwiri ri no irehe mathina macio makoro tukigia na mathina ma early menopause no gukorwo ringi wina mathina mangi ta frequent infections iria utoi cirarehwo niki infections ciothe citirehagwo ni bacteria kuma na nja kana ringi ati ni STD kana ringi ndu akuna na muthuro kana kuna na mwendwa waku not all of them comes that way na reke tuge turari horo wa premenopause turari horo wa mundu uthiagite miaka most of them mako mathiagite tuende from 40 no githiagite 45 no thiagite so turiga horo wa mundu angikorwo na risks factors cia na lifestyle diseases na no cio kene ndu wa mikarire itu na mirire itu kana hereditary so mundu uyu wina risks cia gukorwo ringi ena sukari kana ni aragia sukari ri ni akoragwo na mahinda maritu muno na ku deal na infections koguo mundu wina sukari one thing ona sukari wekaga thiini wa mundu ona atumia ingi na matimenyaga ni ukorwo na infections all the time na ngimakaga ciana wina diabetes yes ona thure ngine magaga ciana hindi ya mena diabetes no riu ri ndangigitikia tondu we ekire na ciana ingi kana ringi maundu make ni mega kuringana uria kwagirire no atumia ingi na nikio urona thiku ici most of the hospitals ni gucokera njuge kwina kindu kiretwo triage karumu keho wamba kuingira yes na nigu tucokete gwika nginya guto thibitari-ini citu waingira tukamba tuwe mwiri waku uhana ate sukari waku uhana ate BMI ya cholesterol cihana ate pressure yaku ira behavior ate nigetha no kingira kuri ndagitari twaranirie ri nigukorwo ndina clear picture ona ino hako njira atiriri ni ndagitari njagite mwana for a very long time na niguretwo na infections irarika no ndarora sugar ciaku ngona atiriri this is another problem so we do a follow up yes karumu ko tutikarege guthi tutikaigwa geta turatakwo na haha niho turuga atiriri ni tutige kugura dawa over the counter hindi ragura dawa over the counter nduri handu ingiranaga na triage dureteithia we ni urathi kugura dawa according to your knowledge but no gukorwo dawa icio uragura cia infections ri ukoretwo na recurring infections we mutumia ni undu sugar ciaku ni misbehave kana ringi hena lifestyle disease ira kunyita na nduramenya twacwa tuka advocate checkups every year atumia tuthie check up ni tuthie check up na imagine ngira thirikari ni korwo tuhete a whole month ya guthie check up is for free na cirehagwo nginya na kuicagi-ini na ni njui no tuguthi na mbere na kuheo services icio reke twiyumirie njugaga hindi ya thina wothe woneka tene
either ni check ups icio turathi ukamenya karige diabetes nira gucema ni ukuhota ku control kana rige ni kuhota guthondekwo tene gukora hende go kariu ningi wina 50 years 45 years ni uretha mwana na wanyitwo diabetes tene no ndumenyaga. Haya ndagitari ngikunyita wega ri haya kuguo mutumia hota kugia mwana wake wa mbere ugie probably we 24 in your 20s very innocently ucoke uikare ugie mathina ma mwiri ugie ta lifestyle ta diabetes wongerere kilo onore ni undu wa maundu matiganite ndio ni undu wa nginya tubeca maisha makiage twarima when it comes to that age tuko tuli arathime kana ngai akora arathimite atumia ndurathumbuka uria wathumbukaga hindi iyo kuguo mbeca cino ciukite na mathina mangi kuguo maundu maya no macungiririe gukorwo ukiingira early menopause. Yes na ona muthuri akiingira early menopause no onake tuguo waiga ri no aciarithie mwana wa mbere acoke agie mathina aremwo hihi struggle kugia mwana. Yes ni ndo okore ngio nake muturire wake hindi turakiuga ni mundu ni mundu murathime na mathina ma turari horo lifestyle ci turari horo wacio ciratucema at this age ni mirire itu generally na mikarire itu because nitokia biru kweherera uri ariaga mboco muthenya kana ringi urariaga tutengu handu na ndoma rosi na mare how une bacon na raji mugekira nyama nene muri andu ere mukaria wega na hwaini no muri cemania ni ngiri because you're blessed like tuge mbeca ici ni iroka na mathina mangi ciraturehera na wakiona atiriri na ni nguga na ni gucokera njuri mathina ma turaririo horo wa gukora ringi ma premenopause na gukora ringi tukiaga ciana andu aitu we are much affected. I will say this for free. Yes. What is going on? Todo na ithuere tutirenda kuhe time ya miri itu na ningi ngai ni turahanga na ngai gaturathima muno tukaiga ni mirire ya unduire no ni hari muthi uyu kiuna kuria ciana tene no yes no in fact na kuria ri tutite guthondekana na kuri tutindira muno na mathina maya ringi ma athuri tutindira muno na mathina maya ma infertility tudira na mathina mangi gukira we can compare na uko gwito lifestyle diseases ire iguru muno ona tugika statistics ici tu niturona mwena uyo na uko gwito kwina gathina yes kuna shida he ndu ngituragia na my friend tondu nituonete atumia ndiko ici na niguo kuri tutikuhitha na ni njwera manjira mahatha kurora na ritho ria side eye atumia ni maranyua njohi muno njohi ni igicangira early menopause kana gwikora wi mahatikaini ya menopause tene and even smoking matukite ona tothigara maranyua indo nyingi muno ni shagiagira even in men ara maranyua thigara muno maranyua njohi muno nitumaga fertility level ikuruke na nginya mbego cio cikaga gukorwo cikinyanĩire uria cibati kuo cikinyanĩire ona hari mutumia ni athukagia pelvis area yake muno ya uciari ni undu unyui wa njohi na unyui wa thigara na horo wa drugs. You see ni turacociti horo uyu muno na mbeca reke twarie ma ni turacociti muno na mbeca na knowledge kumenya muno hindi no wagita mwana wa mbere kana wa keriri ndu na wagia mbeca ici no urahota nginya guthi kugugu na kugura indo icio cirendeka wakora mundu ati narerwo nigetha kona fertility kana nigetha kika kuyo gikiaga agagura ikira na kuria thini these things are there ona maundu maya atumia mareka agama guthambia na guku hau no guthi ningi kugugu kana ngikuigwa mutumia murata waku no sisi ahothagira family planning friend muthukagira na ndo no le anyorokete ri na kwira it is one of the ways dikaga kana nikirona nyorokete uguo ndo family plan na nigegecia to na ndina cara face na hota kuhana tawe na tondu na mbeca ingihota kugura anything kana ingihota ka maundu mau mothe ukona nginya family planning no turahengeceka kana no turagura indo nyingi muno cia kuhuthira thiini wa miri itu tugathukia nginya njira itu yo ciari. If it can remain as natural as possible the better uguo ngai amiumbire hana akimikira that wetness uguo ikoragwo hana ifati guikara uguo itari na kindu ona ti gutampa muno you're not supposed to tamper at all no ruhure no kinya tuweke family plan to nginya brush cia gutha kwenda brush ndumiolete kwenda nginya brush rugu which is very dangerous because edawa kakindo tago dodging wekira indo na ku thiini ni guthukura thukangia kiga kiu na thiini ugathukangia nginya immunity ya kiga kiu na thiini ugathukangia thigari cia kiga kiu na ku thiini ugathukia pH ona ni kugia nginya na ironda they have come to the hospital mauka nginya na ironda cia bacteria na ku thiini because indo iria ahuthirire ni indo cia ona ndiyo kula maura indo ici
Mwathani. Yes. Na he mundu rathondeka biacara na ugi uyu. Yes, and they're all over. Haya, riria ni undu wa itumi tiganite tuge maundu mane hereditary kitombi tonjiriria hau angikorwo hihi tuge mamu wanyu ni akinyite menopause tene ri menopause ni koragwo na kiundu kiu kia genetic rare cases we have. Okay. Ati utuka toju kwa kwina gathina kauka premenopause tene ni rare cases we have. Well, they are there but very rare. Okay. Maundu batura ri hora premenopause ri maingĩ ni maria matwirehereire ithuĩ enyewe maundu maingĩ ni maria matukorete atangikorwo ringi ni thina wageire ukia guthi thibitari tene atagikorwo ringi ni thina wina guwa mwiri waku because mathina ta fibroids, mathina ta endometriosis, mathina maturari horo wa gukorwo ringi wina diabetes and everything mangi no makorwo ringi mokite kuma kuri family cianyu but hali mangitugirireire kana ngiko kugena endometriosis ri ti undu wa gukorwo muthi uyu ni undu wambirie tene hindi wambirie kugia kahinda gaku wi mwiri kana wi mutumia maruo mau makuigwa ruo guthukaga njira yo no ndwathire thibitari wagieterire nginya hindi wakiragwo wagia mwana ungi kana wagia ciana igiri ithatu thina ucio ni ugathira but what happens endometriosis ino iraria ruthingo rwaku rwa uterus each every day ugacoka gukora ringi thina uyu wakinyire hau endometriosis ni na cause mathina maya tondu ndwathire thibitari de kwagirire we wambire ugitikia ugiamba guthikiria layman ugicoka ningi ukidelay kana ningi kuguraga ndawa over the counter fibroids singiamenyekire tene kana ungiathire check up nitwaragio horo wayo ningiarutirwo kana ningi ningianyerirwo ndawa na ithire but now what happened wikarire nacio ukiambia kunywa concussions ukiambia guthie tizi ukiambia guthie therapy cirathioga guthi kurutwo gana ki you know but it was not medically done koguo thina ucio gathi ukurite ugakoraga ningi wina fibroids either ni fibroid imwe nene kana ringi ni multiple fibroids na ningi ni wega guthi na kurorerwo na igwe na fibroids uthi urorerwo riri fibroids ciaku ni muthemba uriku cienyitirire ha tondu kuri fibroids ungikigia mwana winayo na ni kuri fibroids utangigia mwana winayo depends on where it is attached. Yes, iturutwo na andu makigia mwana akohande nayo ikarutwo no kerwo ukarutanirio na mwana ukigia mwana yes because harere ngienyitirire ri ndiatindikaga mwana kana ringi harere nyitirire ri ti entrance ni fallopian tube so no wega watuka ringi wina mathina ma fibroids before ugite kana wohete nda thi thibitari urorerwo kana ringi no hote kuoha ndawa na fibroid iyo no ciare up to term kana ringi ugie mwana up to term handu ha kuihuriria tugiege na mathina ma miscarriages. Yes. Na teru mundu wina 35 tuge ni akorana na early menopause na ndarikitie ni arenda gukorwo akigia mwana kana akorwo ona ndari agia chances ciake cia kuoha ndari ihana atia na he undu mwiri ungikwo kana he undu ndagitari angika nigetha mutumia uyu ahote kuoha nda. Yes, hari undu ungikwo angiuka thibitari kuri tene turorere aikorege aigera menopause ndu hormonal imbalance ri no ateithio aikorege aigera early menopause ndu akwena lifestyle diseases siramo shemari no ateithio angikorwo ringi ni horo cholesterol kana ringi obesity ni guteithio na ndawa so any case there is hope na there is hope ungiuka tene there is hope ndagitari angiamba kurealize ro waku tene na ningi nduriga every day tumathina tu turaririria andu matie kugura ndawa please andu ni moke check up andu ni aguri ndawa counter nando hindu kigwa mwiri waku hiko ciothe ona wina homa no iguaga mwiri waku tiguo so I can imagine undu nginya utaraona wina thiini waku you still feel the discomfort but andu kiria mekaga ri ni ku assume nie igiuga tondu kwina maundu maingi mathi na mbere thaa ici kana ringi kurathi na mbere nundu wa gukihana meikarire itu na mitugo itu thaa ici ungigua undu wothe thiini wa mwiri waku tengera thibitari tene the match walk tene nugo guteithika na ihenya. Yes niguo na to nginya tie ndui kwi ndagitari special abothie kwi wa kawaida GP thi kwi general practitioner wakora ndagitari mwega na ndagitari no ndimeraga eko kesi undu kuhotana nayo na nona kesi no ni gynecologist na GP na dikinyete hau tuma mundu cukuri gynecologist na wana watumwo please go thie na waheo clinics cia gucoka keguria atiriri ndagitari no ekaga ni kugweta gynecologist thiini wa muturire wa mutumia kaingi tuthia ku so sad ne ndu wake ha muno kaingi andu ingi mekoraga magithi kuna gynecologist riria wohanda niguo tondu hindio ni wero he riu no nginya wiki ati ona andu ingi ni mathini na ni tuwito na ni njui wanona mundu no hahanda ona ndonirwo ni gaina imagine agakua mwana ucio atari nginya na gynecologist wagirwo ni kuona gynecologist ni ndu wa mundu
mwena mwana wa kairetu kana hiyo na mundu utari wona gynecologist muturire wake wothe turari horo wa general checkups okay hindo the general checkups wewe mutumia diwone gynecologist diwone all the specialists ofati kuona every year mundu renda kuohanda tuge very newly married agimatithiaga thibitari guthikororerwo na nikirona turangi kinya na mathina ma infertility at very young stage na hau gabere aciari tumatiagia na cases ya infertility ona tumia cio na ni masigia ciana nyingi muno without cases of infertility na leo makona cases ona matiamenyaga nicio mena cio you know but today ni ndu turari horo wa mikarire itu na maundu maria mari kwina ugira tunaguo muingi muno ni turera mundu atirire ona college ni muraharire kuhikania kana ngi ni mwahikania before mugite ciana come for check up to make sure that the pelvis area mutumia ucio it is okay muthurio nake it is okay but now nikirona nginya kwina broken marriages ciana ihenya muno marahikania within 5 marriages 5 months ni matiganire because ona matithite thibitari guthikororwo muthuri ara expect aike mutumia magia ciana immediately automatically mutumia ucio nafate guthi check up angikorwo ringi wina any kind of lifestyle disease na ni urenda kugia ciana ni ufate guthi check up mutumia wothe wina any history miscarriages blocked tubes ectopic pregnancies infections current iracoka maita maingi infections ni ufate guthi before ringi wohete nda ni tuko tukirigiriria mundu anakona history ya STDs na nikioro na ginya turagia ciana cina mathina turagia ciana ndwaru turagia miscarriages now and 10 because tutirathi check ups so I would say check up is very vital very important niguo hai katabe tuikirie shuri Dr. Karo Moini wakigwa turariria maundu megie early menopause na tukiaria horo wa atumia of course maundu maingi ni mekwiyumiria megie kugia ciana megie maundu ma atumia kugwo ni wega tuthina mbere uko tugithomithia no kwa hinda riri twambe tuikirie tukunda tumai tugicokereria tuguko tugithina mbere na kwanira na Dr. Karo na ngunegeria ciringi 300 hare thiini wa M-Pesa aku no wikira 570 31 account ni mwikire kiugo jaza na wikire ciringi ciaku 99 guko ngenegeria muhotani witu wa gatatu mbeca ciake no kwa hinda riri ketombe tugire nditi twacoke thwa kahinda gatakiri kuraihu Orerorera Kameme TV. Learning management system, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BC LB. Hihi mwena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV. Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. We mwega muno mwiroreri omuthe ndigwe ndinekeno muno makiria ni rutwira muthuri ugito ngoni wa thuita ni undu wa kurehe tatu guku na nitukenete ta ciari na community
nĩ gũkorwo nĩ mandamanĩte na tatu na tũgakena nĩ ũrĩa matugĩte andũ a itũũra rĩrĩ. Tũkenete mũno nĩ ũndũ wa tatu gũka gũtũcerera na gũgĩtũrehera tũindo na nĩ tũgũkena mũno. Gũthiĩ na mbere na andũ mothage tatu. Oro hau andũ ndutagĩra wĩra metagwo tatu magatũnengera matangi mau magatũnengera irio iria mũrona harĩa iria tũgũkorwo tũkĩmondora gũkũ Yego. Tatu raisi kama 1 2 3 Nasema there's been a lot of fraud. Wanatumia jina ya lot of vibaya. Wanatumia different pay bill number. Yes. Kumbuka the official pay bill number of Lotto, My Lotto Kenya is 77700. Yani 777 000. Ukipata pay bill ingine, hiyo ni utapeli. Please report it to, of course, our social media pages. That is My Lotto Kenya. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Tukagicokereria guku rigwa Kameme TV tugithi na mbere gukorwo tugikinyitanira nawe tukitereta maundu matiganite gakiona kuria mwena wa Facebook wiko muno makiria ni tugukorwo ngikirora ndumiriri cia kugacimurika kahinda gatakiri kuraihu tathi na mbere na kwareria mathina ma atumia megie menopause riria ikinyite tene na marehagwo niki na kiria gitumite maundu ma macenji ugo tugekora ati thiku ici andu ni marakinya menopause tene muno makiria even at the age of 35 ugo ndagitari atutariria na tugithiaga na mbere tugunda gutariria ikerekari ni gugunegeria muhotani witu wa gatatu besha ciake shiringi 300 hara thini wa M-Pesa ni njira huthu muno 5703131 account ni kwandika kiugo jaza wekera shiringi ciaku 99 ukihotania shiringi 300 ndina muhotani witu wa gatatu ugwitwo Edward Kungo no wihotanire besha icio 300,000 Kenyan shillings na niwe gandiki munegerie besha icio o tugithiaga na mbere. Kungo we mwega? Mwega muno. We hana atero cine? Mwega sana ni ndine oru. Made ni ajio wega? Ni abio wega. We mwena uriku? Nikundo wetagwo Mwea. Mwea ni kiwikaga? Mwea ni nyokunde kurima mucere. Ni kurima mucere? Ora tuga wa basimati. Wa basimati ni na wa mucoka. Niguo. No gakigeria munyaka kura mwena wa jaza. Ikugeretie maita matatu. Ndakonda geria rore ure munjo. Ni wewe hotania shiringi 300. Hai. Nginya nake maka. Ni ndeto njega. Na hizo kile ile tore tamane mazima. Ndakwira. Yo ndio tore ule kwa tukugura ikaje to. Niguo. Ndigana dewe kile tone orangaje gutithia mayo cenenda. Kabisa. Thank you muno mama. No kigena muthenya mwega na kiumia kiega. Rajeta kumanda Kameme. Asante. Haya, tuwaidi na mbere huku ni gwa Kameme TV tugukaranirie nawe na ona tugikianjiria taferero toria daktari agwitheretie ati atumia nio magikoragwo makigerera mathina ma menopause, athuri ni matindikaga biu we magaitindika na mundu ukiuga ati nikio mabataire gukorwo magiki ona athuri nio magwo ni gwika family planning tondu angikorwo o gutire na kigiririria ri magwo no gukorwo magibanga nigetha matigakorwo maginuro mundu akirehe ciana ukihota gukirera. Ora tukwaragia ndagitari ngwiciria nikio uri wakiugire life begins at 40 nikio akiugire uguo tondu ngwiciria ni muturire ungi mweru wagiuka riria menopause yoka tene hari mutumia ni agia na
mogaruruku maya thiini wa mwiri mutumia agirwo ni kwi adjust atia nigetha hote riu gukihimbiria undu uyu mweru afu ri twari horo wa menopause ri kaingi ni tuaga tari undu mu is it ni undu moru no menopause ti juru ni stage ya life hari mutumia okay niguo iriria yakinya ri waguo ni riu wita mutumia ri waguo ni gwika atia tugire mutumia no nginya kinya menopause na muthuri no nginya menye mutumia wake maturania nake nginya hinda riu rikinya no nginya gakinya menopause all the same mutumia hindi ria ambikigwa signs icio hot flashes moods hot flashes ni urugari yes na umagia kuma aha mukonyo-ini ukabata na wanaigwa cases atumia ingi kwina mbura na ni arathigina haria komete haha na mai ni makoro na mahinda macio ni moigaga ni ngoza ndena to malaria ndathigina nginya kwina mbura ni ona haria riu ni ndakoma uguo ndiona haha na mai ngiokira mau mothe no signs cia menopause na gukoro ringi MD gukoro ringi matigihota kuonana na muthuri wake ni ndu wa ruo ruingi muno na hindi no mutumia ucio gakoro ringi estrogen yake ni ikurukite muno ni agia na mathina na ni makoro nginya risk cia kugia na mathina ma lifestyle diseases hindi one of the hormones ikuruka mutumia ucio ni amenya no nginya rikona mahinda macio so you also supposed to be gukoro very observant kana gukoro ugithikiriria mwiri waku wiguite na ni mufati gukoro mukiraria na muthuri waku on the same mutumia ucio nafati gukora ki understand muno because ni meriganagirwo ukarigana your own self ni makome violent. I've had those cases kija kugwitwa kajagira mutumia kwa ndari anyita mashati nane anyitete mashati this time yes yekorwa ni ndu ni hostile akoragwo hostile wewe mutumia hinde wana maundu mambe kuigwa nginya ni umire bedroom ya muthuri waku ni uthamire ukoragwo imurakaru atira muthuri waku athi gukwarira ukarigwo ni na ni muturanitie nake no agithi gukwarira ukarigwo uyu anasema nini ndurona wega wake those are the signs ni ufati guthi thibitari ukore gynecologist mikarethe nake mwaranirie na ni wega muthira muthuri waku nigetha nake onake ataririo that this stage comes nake muthuri waku ne kwira ati ufati kumu understand no na ninge tukumuhenda tukumuteithia in this way kuko ni tufati gukorwo tukinyitanira in this journey it may take 2 or 3 years 4 or 5 years so ni karugendo tukorwo tugitwarana na inyo mutumiru agiga stabilize na ne ikinya ni time ya kwitikira ndakinya menopause ni manende na mahinda maya but before I stabilize nyambe ndetikira nie mwenyewe na nigetha hote guthina mbere na rugero because it will have to come at an end no rikinya mwisho kana ni early menopause kana ni menopause yenyewe periods ni ithiaga fio completely koguo utiga kuona kahinda gaku fio kana once ni utigaga kana ringi ukagia na incident ya to bleeding ukagia na bleeding in a clots bleeding abnormal ekoligi ne prolonged no koligi no kakatagati kamwe no koligi ne raikara muno it starts by kahida kura kahida go skip kahida go koligi kana abnormalities ko ge kari to muno gide kuruta gina clots gacoka gakora completely he uria he na two stages no to very careful especially atumia anini ni turathire family planning sisi ho igua mundu akwira ndina family planning kana birth control ya miaka 5 na ndigiaga kahinda this is not premenopause ni hormone imbalance kisa sathe wanaigua angane ndirekirirwo kiaga ndirathecirwo gacindano iri kuna kahinda gakwa ni korire wakimuria atiriri cindano no woire kana kira wekirirwo ri it is for which period of time akwira nika miaka 5 kahinda gakwa ni korire this is different na premenopause yes heno tigano na he undu ne jwe menopause toguo waiga either no yuke tene kana yuke hiria yagirire he undu mutumia angika kuhaririria ihinda riu riria igakinya he undu ngika kwihariria itigana ikana korwa kiundu intense no ritucio check-ups turore hormones ura cira ikuruka kana ura cira behave tuka control hormones nile kinya hindi yo kahinda gathire fiu na tumenye no igira menopause but it will be controlled ni under control under management yes koguo no wega hindi yo yakinya wakimenya hau ni hondorete na tono ndireigwa ta otwatwiraga thuri he age ngikinya after 40 years ni fati ko kiroragwo ta ngai ya mundu because ni kuraga gradually from 0 to 40 years dikuraga no to kinya from 40 years ni fati go check up each and every year nigetha ayoneka egithi gukuririra hau no to gwika atia tukwambi kumi control itigukora na njira nene
na I think it's all ni mathina mothe ma mwire hindi mutumia arathie thibitari guthi korwo check up agithi korwo hormones icio na korwo check up yake othe ni gynecologist ri gynecologist no guthi korwo nginya horo wa cervix yaku ihana atia ni egukora rigi kwina to cells turakura those cases are very many umuthi uyu horo wa cervical cancer and everything horo wa hormones ri na arora uterine area ya mutumia kana rigi arora pelvis area ya mutumia ri ni egukora kwina kwina to cells turakura and the minute twamenyeka tene ni tucinagwo tugathira tukarege last year yari tonire tunini tugicina kana rege ni woka twi kindu twi 1A ni tugucinwo no hindi woka twi 2A 2 na kumbere cikarema koguo nituigatire I think mwiri wa mutumia hindi wakinya age iriho o tathuri tumeraga mathie check ups na nikio turehagirwo this movement tuko tukihone ne thirikari tuko tukirora there are reasons for that ni uko na itumi tukirora atumia umirai mukarorwo breasts hana atia mukarorwo tondu nikinyaga kaiji gakoragwo ho tuko tuki expect some changes thini wa mere yanyu na tungimenya tene including uhoro wa menopause no horo wa gukorwo rigi tukime manage no gugikwo yes ni jure tuga maundu maingi ndagitari no ni jure he urio ngenda turirikane tugirigana na maundu mangi mothe atumia maririkane utira kura tungikuwa right okay mutumia ni acenjagia mwiri wa mutumia ni ucenjagia with time na tukako tuki expect mwiri ucio ni gucenjia but hindi oigwa changes thini wa mwiri waku hari wega tuthi thibitari kana uke thibitari tukurore and again ugakimenya mutumia urathie akurite ningi ona ability yake ya kugia ciana no guthia ikurukite koguo ni wega tugie ciana tene if it is possible mapema ndio best nginya kugia ciana but any other changes ohoro lifestyle diseases rigi uko rigi wera muthuri ku mutihota kugia ciana ni undu wa maundu matiganite ona thuri ni matucerere ni tuhota kumateithia na njira tukihota koguo there is hope hari mutumia ucio rigi kugia na menopause tene ingihota guteithika yes all right yes all right retone Dr. Carol Moi ngoro kurugita Kasarani na kundu gutiganite Thika na Ikuru na kundu kungi gutiganite so the best thing igiuga ni wega uhurire thimu na namba yakwa ya thimu ningi twina page ingenda kumera matofollow tutiga maundu tamana tugucoka kumatwara hau mutathikine guthikiriria etagwo Dr. Carol Moi Kawa Health Clinics no turumirire na namba yakwa ya thimu ni 0726 331 747 0726 331 747 yes no agithio ni director witu muno Jackson wow nimesalimika sana Mr. Wambugo wow nimesalimika sana na nimesalimia my mom sana your mom yeah Tabitha Moi cha lady Tabitha Moi okay nimesalimia sana na dad alamukoro thank you so much kama geithia muno matuheire kairitu ka goro ti aro tungereka atia ugi wothe ri koji kwa juliko nenyeri Kirinyaga ni Kirinyaga kwa mucere tukaje za zaidi kumenyaga thank you muno Dr. Carol no tufundithia kaundu bottom line atumia ni tuthie check up no tuatumia ika undu ngigwa kaundu gothe kabathie kwi ndagitari ona kaba kwiraga gutire kindu guku no mwiri na kuhe dawa handu ha wikore ni uthire wekora na mathina mangi thutha mutheri na ririkana maundu ni macenjetie muno makiria tutire mahinda maria matene koguo the best thing you can do ni kumenyerera mwiri waku na kuhe priority kaingi njuragia ria muthia cerehe kuhuthagira mbeca cigana cerehe kiricio 5 ndutigo ne gynecologist hatiri unduki ko tugikinyukia thiini wa ikereka riu ringi tukwariria horo wa kindu gitwa generation X, Y and Z kuringana na mahinda maria waciarirwo o mundu wothe ni ekiritwo handu he group-ini kwina millennials kwina